Thosaigh Carrie Prescott a ghiúnsacha Gàidhlig na hinneamhach, is hainais go mór an sás sa chanan agus a chultar. Chaim mé a chéadaí óra ag dachaí ann an weisio, fad a bheith furach leis an duinneachge nevel agus an díos chlonne. At sa bha mi gleog, is mi a canolhau an an Venetian, hachar mi ri tí Americanach, agus thuirtí go bhfuil uimhúra aice an an Gàidhlig cultúr is canin. Well, chaim mi gan tacht an ceol, stúmar sin, pólarí, bheith, bheithach, agus an aflin thosaigh mi hín Gàidhlig ghiúnsacha. A thuh Gàidhlig, déir na dóin as a bheith clacha Gàidhlig nat bethe láil. Aníis, well, chail mi mo chuis Gàidhlig san ficad bliana. Bheit mi furachán an sasan. Dhéichnich mi dhéon Gàidhlig san bblianachan. Ach, trí nó cé, well, stocha 5 bliana I rás. Chaim mi rás gan olhai. A sé gong gúpar mar upar chuisiúta san bblianachan. Agus thosaigh mi a ríist Gàidhlig ghiúnsacha mar chéim. Agus hanig mo chuit Gàidhlig I rás. Go lua. Uair in a ha meise ag tachart an Gàidhlig neo, ha mi brín rí cuitegan agus amsú an chórach ac an bhfuil Gàidhlig ac am sé rútegan car anasoch a hawn riamh, because they're not expecting, you know, us to be able to speak Gàidhlig. Ach, déan sóirse eolas, an eolas acad mar sin. Beccan, at sa bha mi a fast suas an weisio. Bha mi na múnar mar un tí dú. An sa coimhearsnachd bha mi hín díreach scanneol, really. Bha maithir na bhiniste an weisio, so bha mi saoghte sa coimhearsnach ach ag an scóil charó mi farc an saoghte uaireann. Bha taith cán ag an taith ach bha mi a furach agus a fast suas le teaghlach geal, móchealach. Bhna bha mi díreach och míos an díach a gúis. Ach, bha mi go túr aithriseachde. Charó mi cultach rí dúine éile san teaghlach acham, agus bha sin Stòiridh. You know, at sa bha sin amach van taith, bha thula dúine. You know, a chuairt agus a faireachdainn, you know, caite bheilú, coas a hau, chanéalú von farantan acad. Agus bha sin díreach glé unsettling nuair a bha mi gléog agus at sa bha mi fast suas an weisio an seo. Nuair a bha mi dhéon céir bliana ag díach, thosaigh mi lesan an sein le opera singer. Agus van uair sin thosaigh mi dríach ceol a plánagad. Ha fé macad lesan a thuirseáir so sé dream acum a bhí a ghiúnsacha ó an classical an lá. Well, bhín tálachte díanú sin.